Ahee, nawamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuntlha hi ta kha hi vulavula hi ku Mr. Post a sukeriwa kahle hi Manyangatsi. And then hi tlhela hi vulavula na ku Manyangatsi na ku i dyela Team Sono na Mambawulele mali. Yeah, as you might also remember, loko Manyangatsi a ndla video leyi ya leyi nga kwalaho yi nga ku tlangeni ka background. Now of course I kha kombisa ku Mr. Post di swi kota ku yimbelela fike di dyondza ku yimbelela. Njoku ma hitindzuka. Yeah, so in relation to that video fike hi vona a fika posta ka his channel na nga fika posta that video as you can see nga kwala yi nga ku tlangeni kwala ka background. In overall leswi swi addressa kha kombisa ku Mambawulele ku ta powerful project ya yena leyi nga ta fika yi tikisa swinene yi nga ta tlhela yi fika yi pfala yi pfala Mr. Post na psychology ka album leyi nga ta kha ti huma of course for Good Friday. So ka this video hi zange hi twa vulala swo complain or anything about the singing or anything. And then from there yeah so kuna post yin'wana nga fika ni yi vona loko ha connected dots of course yi nga fika yi postiwa hi virixaka Gaza eka Gaza as you can see page ka Facebook va nga fika tsala ku Team Sono yi hakele ngwenya for promotion dilo we va nge sapeteriwa ani va hakele vala mnomo ku tshameriwa nkambani ya van'wana himpela leswi va nga fika posta ka their account. Yeah, ni nga vula kahle ka swilo leswi swi ku humekeni ka if ho zama ku connect the dots because Manyangatsi i khala kha hi promote yena Team Sono and then tshama ni twa a vula nchumu swona like despite the fact yo Miso loyi a ledaku la leading vocalist wa dyoha swinene ka Team Sono Miso wa dyoha and they have been saying in kanu bya Manyangatsi ka comments ni ku info va byele va hisela ku a va ncici lead vocalist because I endle sure mara ko swi komba ku maybe somehow he might have been paid. He continued promoting that, so it's the same way na Mambawulele anga swi koti ku yimbelela guys. Mina ni zonde Mambawulele anga swi koti ku yimbelela. He's very good as a producer leswi ndekaku anga swi koti ku yimbelela mi nga ni zonda that's just a fact anga swi koti nakona kwalaha ka Mambawulele anga vuli nchumu nakona ka Mambawulele na Team Sono anga vuli nchumu hi ti-leading vocalist. So sweswo swi nga fika swi vula ku is paying them, so mina ni ta va vulela on behalf. Team Sono production ya n'wina yi kahle swinene. Mambawulele your production is insane mara leswi mina ni nga ta swi vula in terms of Team Sono a va kume a better leading vocalist. Then Mambawulele obvious sure ku yi fika yi nga yimbeleli a ni voni point because he is not good at it. Mavona liya hi yona yi nga vulaka himpela ku hi yona yi fitaka ku va yi continue as a producer. So yeah ni ta kombela swi va kha swi lunghiziwa leswi xigaza xa mahlweni. Production ya Team Sono yi kahle swinene mara ku va hlangana Manyangatsi a nga va mphutisa a tlhela a hleka khoneni mavona. So a va kume a better leading vocalist and then va continue na production ya vona yi kahle swinene. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.